Share Iraq, some year fasting. To my amount for money and to fasting time. And on years animal. Ebusia makwaba dumba Nyansapo TV so. Beka Nyansapo a na wagem to say yesane no badwenba kwan so. Ene obade adom ya saidi ehia biem. Ya ba black power ena so. So say ba black power na so dia. Nsem a ehisi a editia edihwa a ehye de bremu enu ntina ye ba no no so ya beje na dwenkyira obetimi aka afa nsem no. Black Minia. Ebi aboko de. Boko. To bade ase. Adwumam nanam bia ekoso wa akọ. We must be a kama mai. You me kama. Ema Ghana. Timliga wife na. We munya mai. Anam de we munya mam. Che justice na penny and sanka. Munkunum de. Ntisi ya shisha bomb. Mo shisha bomb. Akoto no we. The whole Ghana. Say nya dey. Judge bia when the DTI bia bomb beka no. Mo to bomb be na mo beto no sa bomb be sa. Na Ghana mo bomb ya mo beto. You kosua. Unse kosua so no hwe bomb. Okay, kosua. Ti mo bomb ne sa kosua. Na che bomb kosua no hwe bomb. Na nim Africa ene e kire abrofo bomb ye. Kosua be na hwe wa mpai. Kosua bi adhwe. Na hu bomb ablase wo so da. Ise to asase so. Oh, okay. Na afi no Matthias ye. Na na se yenhwe de ekokoso e wo nkrofo aman so. Aye Iran, Israel and the US. Na nsia na yenya ne ntie se ntokobi ama no homre so pa ekoso ma se Ghana fo kura na bebretu kwan kwakuma enum na akoka nkrofo aman so. No munim se atorenchem se bi. Ba ma na kwakuma enu nya de bia nya ono na osori a wose sof maami bi na bone ho ban na de maami Frida na wanya abusia hu to wo kwia se be kwakwisia nto ontwen kakra se wie munye ai se bia nyame anya nkyere ne ontwen so timliga ayo obakaseti ya timliga wife ya to the belly se wonka ho na so ne ntokwa ntwa be da ba o mara ne mbu ya mne nti ye no so no fam ho ye nira yensa ne adwuma se wonka ho na timliga wife de wa time be tan o ye mompai papa mo obi o na ka ko bompai ama obi ka sei wana ne ka sei share Collins abuja panyi Piero senko wona ka den junction ne ko tutu no na ne ka sei na akwa kakwam ni so mo de ko amfa kan mu ka na sei na timliga wa free sai ya baifo mo sai ya baifo share anu ti tim no ye wo night work nyina wo sa tinana said the eda hono ti ama they say no Iran for so buafu ama baby a US more military base bia more Ghana say Ghana de you know bi sunsun mu de bibia da o sunsun mu de yini kun bia o hosisi o yanka ho na ntimi ma say yi for America for be ye o base wa ha ti sia de o mu ni bi wa ha say ntimi fa ho ahi da bi anu ntini ye save no ntini ye save say do be na amaso enti yanka ho omo de no masinu ne ye try so wo bia oto ara so ato na ye ni hwe ukoto de okay ese tan hunu na betan yo so bo tan so da won tan na nanam ti ase nti ya de muda ho bibia de na akwan problem bia ni ho na obi o mpe Ghana ye bi obakwa kwehia nkwanhia na obi kuro so don mpe Ghana ye na ho na mpe Ghana ye kwehia nkwanhia mo mpe timliga wife asem ese timliga wife na ne Ghana ese se uni wo be president wo ma timliga wife wo nya wo ti se mo de no so be ya man se na de waka bia se du nketua nyina kan obi a waka timliga wife bia beto atia no se ma hu se ba omia so ne odobro ni picture bi enanam social media Jameson beto atia na wo be president wo hu ko hye wiem wo ukura nkaye nana nti sa ade a ekoso nkrofo aman so e twai like ohu ni sei che o fa kwanya we na yentu Ghana fofo ye di amanyosem ehun akohye abrofo nsem ye Africa ye nyankopon ayi no mote ene ya bosomu ya amanyosem nti ema Kristo sem ne ho nsensem hwe Iraq so mo ye fasting to ma o ma fomani anto fasting time ene o ye sa ne ma we nti obi be ka kire o se obi fridi kurom e de som bia ba ha gidia o je adi na on ma rose me wom o mo panyini na o da o ma no no kremofo muzo wo etu aka no wako abla wa ye fasting wako senka fasting kura ko ketu bombo to nken kunu wako mesi obi amfanye sua de why Ghana
titru ye Ghana yensua de oman bia ne nyame me se nkramosom efiri Saudi Arabia na akristosom efiri Israel na abosomosom firi ye niankase ye man mu ti mu na mo ba be join ne ye no ye de na ye papa nti ne ye mpentokwa enti wo fi se nka akonfo se ye se ye te se de kristofo tie ya enka umbere no kentokwa esi oman ni mu wo free wo fie eba obohoro bo se wabesi ni masarachi ewo ho enso na ya bosom fie so tia se obehu na obi asida sore ewo bosom fie bi kwan no owi a wasa ka kire wo se memmo mpa ye ntiantiam te se abosomsomfo mo na mo tiatiam no se ade na ye papa bi ampese mo dane no e free kiti na madane dane no kore saa e na Ghana for so agedi konfo be na bompa ye otiam kuro bi tie obati enso hwe mic ya wahyehe any speakers enke mo fokwa mo de ayi ni bo hwe onda mu ya wasa be ka se ne bompa ye tiatiam enti ye maya ni nkoya de hu okay ana nkrofo bitimi ka se wiase be sei dabi nyankopon se asase a wode ama wo na ya asase konkon a wakyira so ama wo eyo na so ntia so na de ko unyi ni se de o maka no ana de nkrofo kan sa na eko because ntokwa eko so yi se ye se hwere ne kura ka se se emre ne be ko we ya aman be sole aman so na aman be sole aman so aye ka ho se ye obabro ye obabro so mo de bible mba so mo ho na asole ndo mo fo babro se na wo so te ya ja sore ne kosom bosom ja sore ne kosom bosom why fair because Israel say Israel den ka minim kura ko osum nyame ona so mo e so mo kura ko ntokwa o fair I na Israel so Christopher say David ni Goliath ntokwa na ye empaibo so mo Christo ni wakode ne empaibo Israel se wona Christo so mfre enti ya de nti na mo to bomboro mo ntranse bompai se urade je na obo ne ho ban o mo kura ne sa to bi kura yo enu na be kire o man ya ofrim ananas watch afina watch imagine se yo na na hwi ni utrim da bi se man ma adwene ko de na he so se Christopher enti se nyansapo akode ne mpaibo akode ne mpaibo wa wo se wo ye mo sa mpaibo se wo to bomb na obi so to bi na udwane enti se o te Ghana na so o Christo ni akode ne mpaibo dia ko Israel ko hwe sa akode ne wo ho ne ye mpaibo David ni Goliath ntokwa na ya mpaibo da bi yemie ya adwene mum bye nye bibia ya ka to buku bia mu na kire se papa kodi so da bi akode ye weapons empaibo ye communication akode ye weapons yes empaibo ye communication na say ye ni sa nchire mu no dabi na sa akode ne empaibo enam ba bia akode ne empaibo nam hefa okay ye ka empaibo ne se te se me ye konfo na obi aba me ho na ne hawo no ode aba no me di minim de ama na duru enko me na o se me de me yefunu to ho bompaye na me busa me bosom panyini se papa yi hawi ya ma kire bia ma ye de na asi na bosom na hu se mani abere so what I say entinya de o yare na wo ba me ho na me se kutwa fast nyama no ono obi a okosha konfo nsura temi dawo dabi so enti me na me magia to wo se me ye adwuma no me na wo se me ye ade ne na me nya solution o me bosom wo de ma no no woko enti se woni wuto na se wo bompa ya kire nyankopon wo se nyankopon kra wo bompa Kristo ni be ka kire so wo hu nyame da eso so wo se wo bompa ya manyame atie ye wi asa kan se muhunu quotation bi se ye nim so ye gidi ade na wunim na wudi hu adanse na wo modam at se kan da ho ye nu abe unhu se kan no o ma me so ko fa se kan na be na mfa nkonu abe na wo se ma makonu aba die na ade konu ya se ma mfa abe me kwa na abe nda fom du ba be jabe ya ye nkwan dabi se unnim so gidi ise otu so woge na se ka na busu akuje so bi ampe mabodua emejeje me guess enti se woge na unhu ne da anase ya wala ma wo de mpa na yire mpo ge de so me se nya de papa sika ge li o ye de ye se lie so ku chantro nti lie na da eso Kristo ni bia ware na yire no ye lie ku chan trance so fukura ye lie na wi asa be ka kire se Yesu se chantro ye woni me bi o ha ya na adwene no odi komana am obi adwena ye sa no manum no kete so tete amamere no ene na ye ntwantro wo fa na be kwa fa oba no de aye na ene na kasa ne akosere fere busua ho e de aba
nti asantefo anasa akanfo ne ya wale ho te akwasi broni na se lie so ko dada oba no ne nkotena nti ya akanfo no ne enim lie wo fa ne beko wale ma ho nti ne mama mere koso so nti ne no ye de Kristo som aye niema bia ma wo mo ye de wo mo wura hye mu so mo nim nyame no ena ye nhwe bombo akese o mototo na ye konfo de ko fa kosua de bodua de a musi munti bi da tena na konfo modua de nta konfo modua so bodua chi odedua konfo na uti dua ba sese nti dua de na woka na ahemfo no mbachim de dua no omonye samons amoje ade to bi be sama obi mo moje na me masama obi ma me bosuma o se ma bodua na eno de enko samons na me modua samons woka sa de masama obi ama mbosum sa na de tie ka se konfo modua ne se me nkoma nyaman me de nyaman bodua na ekodura himfi a enzo be na ode bodua na o se nyaman o kwa nyaman so na akoda na nyame fi a ebe jojo rough ti me mabo so na me kura wo no nam de samons sa di se ukọ famiko se ma bodua asante mbra mentimi muso ye betwema so na ye wie na se medwadwan ba ko wo ne pata mpanimfo a o ba no apekea no lodu nwan agum they also be in back no better na times 10 okay nana yenhwe de ekoso yi e wa ma hodo so yi a won se bi mo bomb ne to a omutimi wo ade a mutimi de si ano kwan em to form kra omo se ne so o man Ghana was ade ni bi ye obi ewe hwe ye obi rough ewe he o de man to kwansin hwe na Ghana so fo gu ede nana ye mo makopa ke so ko bompai e be se bibia ya to bomb free sro Christopher se yakode ne mpai bo Ghana ya je tum se yakode ne mpai bo enti nana obi ato bomb me se e ba akwa adum chedu a hokohwe why ko obofo hokohwe ko kum chacha mu nyina hokohwe bomb na iba o mo beje ye ni bi ade e to form a me se o mo beje a e ha ho man to kwam na hwe ye nti Ghana ha na o mampanyini akufu ado tam ye se covid o ma asofofo sika se o mo me se o mo beje a wo de mo bi to bomb na Christopher aka kyerem so o ma anye o Ghana ha na kadem de be ye wo mo no ne so be ka che so o Kristo ni akode ne papa no badada ye won na obi di machines me se o mo beje pipe na be sen o mo nkose no o ma se no mbehu se ye ka so o ma dwene wo fom a Kristo for dada mo a mo se ye boa obi a ye bomb watu na mo wie mu ba gina wo ba mpa hey na wa mpa anye na behu o mo beje bla na to na se me se o mo beje na de ogina ye se na ka na nikro behu se ho na otufi a wo behu nyansa why yet Ghana ha na sofu bitimi ba social media be ka say obi passport e she the shoe mo command ba passport abehye shoe na na so ne shim na mo wono mo kwa blochire de wakonyina airport age visa aye passport e de ko wo de free shoe maba bani age bo onsem say malama bin right na mo ha mo hwa de na Ghana asori bebrebe wa ha yi muntime nyi bomb hwe na parliament wo ya kwonfo ye hobi omuni kan to parliament wo sa asofofo ho friends say man ya wa ye egere woni fie yi owusu bempa so parliament e ba no ne be di kan age so no members does nti e de bambofo ne asofofo no omo na say bomb bi e bomb betima na Ghana ye bomb bi wa apnyo mo na be dada say Christopher akode ne mpaibo nti akode bebrebe Ghana akode bebrebe wa ye say ko ye bomb wa ye na we le akura tafo kura no uhun so dodo ho nti omo ntimi mo tafo hu ban sir na tafo so na wo 5000 ene nkramufo ho ba na say ye ka say me de so ka say Kristo ni akode ne mpaibo de a e ho de menyini na omo kan say de o nyini omo kan say de what ma busa so for question say de na sa asem na ni baburu no woka okay aba na de atanya ne ho awie o bomb na sofo na ye no obeje o na je bomb because to kwesi sesi a sofo kra bedwane onwane obedwane sofo be na nim so bedwane me sofo bia na sofo be na to kwesi na no betena o adum che mu nwane o adum che die nwane onwane odifo akwa da jamna yam no nwane o jagra ga mu nwane na hu akodi ekura o me se kan nyazo obi ono mo boja o me kalatifo hwe o mo black belt nyina o mu nwane yakodi de wa sofo no o me se o manu masam ye de be judge wo mo okay ha ho because ma de ma me kasa say say ke kan Israel
Osum nyame pa. Ho na be say Israel for nim nyansa sen Ghana for. Because ho na ono be de Bible be da ho no. Wa hwehwe ne kuro yi. Wo de wo da so bo nsem. China for nkwala ye niema bebiri. Wo ti aso dem bo nsem. Sofo tim ma akwaji loan. No aka cho se fa be bo afode ne nyame be hira wo. Na akwaji loan. Na de ma sofo no be de no to interest. Ukunu na ehuna mane ana wo papa na obusuani bi na ehuna mane. Adwena nya adwuma nipadua na bere. Me se enche bomb de bi beba. Na asofo age. Why? Thank you. Na se parliament ye mfra konfo. David. Enso ye tua tax, asofo tua tax. Okay, nana. Minia. Ye de ekoso yi, ntokwa ekoso yi. Ene se wo hwe social media be fundi tan fidi so a America fo abo mo ho. So hwe akode enam nsuo so, ye timi suma like jet ya, nipa ntim, ya program say kwa so mesi ho e be kono ho. Oh my Ghana say, am no kwese sia. Sa akode en, sa nema winna. Ye betimi aye. Ana ye obi. Ya ye wiere dada. E wo fine. Ene kwese yi. E wo yi. Sa America fo sha mo de ne Sunday. O makode gu nsuo so. Omo ye. Ene Sunday. Ko hwe ye nsori. Na sorry. Ko hwe ye nsori, ya wie bibia ho. Hwe. Ana eno no betimi asoma bom. Soma. Otu anu ache no atimi soma. Sofo nyina so dem tudio. Hey, tudio. Okay, tutu. Omo toto bam. Na se tu na buba shem. Tutu no. Ne bia kan. Nse mi dem bi. Ba ko to Ghana ha. Na bo se ya gimi. Odi atlas na sofo ni nyesa. Ye hwe so nya bomb. Enya niema papa se de krofo ye. Ye nya panyini te se apostle Kojo Safo. Ye jana manawu. Ye ja papa di ahomte awu kwa. Why? Na se memfa ne se Ghana. Oba dana se ha. Tama na me nkoma na misua. Tena me te fen so na minim. Etu a na mpanyimfo bia ene bebere na wu. Nimdia no mudi ye tuo no. Ya ntimi amfo ma nkwa America. Mo man ko maintain o made anye tu papa amayen. Ameboa yen abosom ye akonfo. Se aban ni ti group bi. Ene o se obi abosom me kire ade a yetimi ya. Nke bi ya yebenya sa nimdie no because kosua ene ye hwe so de ye bomb. Enti bosom betimi ma nimdie a obetimi de ye bomb. Afa kosua ho. Bla me se Ghana on. Me bomb pa ya nipa me bomb pa ya mana se yewura santene. Nyankopon ma nyini nya kokora poso ne huhu ento Ghana so se ya. Ada santene be ya Nyankopon ne nananom be fresh santene se kim. Enni be se 2 hours Ghana be destroy. Wo de wo ha Ghana be destroy. Me na be ka kire wo. Santene huhu enti na abrofo no ntimi ma bibia ma Ghana wo. Na nye ya sofufu ntira. Ekwan ye fa so. Ekwa G prempe the first. Ye disika gba kofi. Ekwa dada wo mo G ye. Golden Stone ya dada wo mo G ye mo mu say yes. Na nye Ghana, nya santia Ghana we. O kan nipa bi mpese obeti. So ti ase papa ni huhu e na Ghana omusuro yan. Nanka santehine tumi friend man ko America. E ma otumi konya koduro kan se mo we bang no mu di se nkro mu ni bi na mo de bo wa de mo rafi mu ho ana. Enti mo fa mo nkro nketo a. Kaye se ne hwan. Papa ni huhu. Entira. Eni abosom papa ekura papa no. Ena se ade be kye ma na ko ba bi a na o ma di kan wo ho. Ena aboa. Ghana de ne wo. Ye de ani ato asofofo so. Eni ya reject abosom. Because he kru na omo a ba bi antokwa asi na. Obi a developed country. Yo, Ghana develop mo kan say develop. Ghana definitely develop. Ewe. Dey na wo. Sane be kan no. Dey na wo. Say apart from asofofo ne enso dan dey na Ghana wo. Chirem dey wo why? Say you good. Ewe. Who reservoir? This is some penny phone. Who good reservoir? I say it's a good board. Dem ope. Good board o. Cocoa kura na any reservoir. Why? Cocoa, you need forest where your reservoir. Forest keke, your reservoir. It's our country see there. Evidence say be to. O kwato wan. O kwato be so to obi e mo kwato man kan Japan. Why? Mo fa kan Japan kwa president. Ani obetima ben o mo kakra. Na se o kwato obi de. Ei. Ye kwa nkran. Maduru poku ase. Afa na watu afiri tafo. O betome. Majimi kakra nti. Koda dada. Ngala me nante fom kra betome. Because na say hwe na make hwe de koso omu na more developing so still na akon asi na hwe ye kwan po ye kwan na ye ba kwan nam so kra think ontimi nye na sena se mpanimfo no enni yetia we China fo na eyo abo no China fo na edwa
China company. China company si yempanyimfo edi anim na no ma agreement say ubeye schools, ubeye kwan, ubeye wey, ubetu boho. Me say cars company. Omo ba omo asase we so. 51 years, ko 52 years. Omo kire single boho a omo ye de ma community no. There were ya. Boho no mo kire community no say omo si hospital mpo. Anaso omo si school e de ma community no. Na be omo ye adwuma kure hu, so mpa ibo no kura na. Masa, Ghana no. Poultry farm mpo kura yi firi ho. Ade ekum nipa no, yesi ye nkunyan. Omo Ghana asem na obeka. Afa no wahu. Ho, bla. Tete oba, le fa no kwatena blochire, mani ko sunya ade, se de MPC, any ministers. En omo magu ablochire. Won say president bi ba edile moto abada. To aban. Yo. Ye ne emwa, ye ne enkosa la, ne ntokwa na obi kofa box ne ebobi tuo ne ye de. Eh. Bla, e se de obi ani da ho. Ntina na ye be wie ti futu sem be na besenka. Sa amman ya afutu sem a metum de atu abrofo no se omo meto bombo keto ba ko to Ghana. Na de da bi. Na asofofo no nkire ma yen. Na de da bi. Ene ba okura beto ase nina ye beko. Ene de da bi emwa ye. Ukraine for tie mi ana. Amuti. Ukraine me sra mo small bomb. Ba ko. Da bi na bombo de. Why? Ye de ba. Mo ko to capital ho. Capital hin. Regional capital, Ghana ye capital ne he. Ye capital ne. Aha, omo fa keto ba ko nko. Da bi ende esa enye. Aha, see, na omo ni mra omo ho so. Enye ne bone so o. O de omo fa de to enku nipa mra. Na omo de so na de beto bi eku. O de omo nto ba ko pe. Ba ko pe meto Ghana. Na omo ni na omo so ni enhwe ye ne ma ebe yi se obi betu de ache na. So say ne funda kakra de alupre na de ba halukata. Ne de funda ka besi wo. Ensem hunu. Anna say no de ekwa kan say no na me say na say de o ye de ahye bia. Yo. Na nipa no kura owu ye no wo furu halukata do say. Why? Say asieye kura fasi efie asieye enti nipa wu no. Ukwa asieye fe. Ara me ko do kura se me kwa kwatena ho. Because me hu ba na me hu na me fe de halukata na de. Eni ubewu ne de wo de aba. Say obi ani giba kwasia obi ampa na wo. Say no enu monyam share wo de. La. Me say Ghana se bombu ba ko ameto ha ye ho mpopo da e beto so isu be wu nana na bi wu a plane crash ni si ye no on say plane no mu ye ni ye ba harmony anam ka say harmony anam ebony sunya kwa so nya accident anwea na ne ye de agu kwan nim keke a ne ka akoforo ye owu ye no oman ko pia anwea na mfiri ho say ha say bibi say ansan say moja ngu foma ye nye o say sa ma men kire wade se abosom adi nimdie na ba na ya de kwato internet no bi hu de wo ya na no so ne ade ba ko no social media na any internet na akunya because omunum krom no ma programming o de ma mo hu ni say o ma programming the whole Africa so enti som ye mema ade na tuare omun kwato bombo mbo no so me kan so tiase ye wonu me bi wo ha me say o man Ghana wo hu se bibia nsi a empanyifo ni na ho ana na ye on say ye ade so a de ehu ni say me say nra me hu ade bi say akwara me to fun Pakistan na we de also Pakistan na fun ebobo na chi a o ton adansi enti me say that to fun ne ba ko na me busa ne say ni krom ye de fun bobo ya chi di moto enenam eton fun ne bonachi bagim ana o market say shop to shop oton o yen say delivery so tiase enti ye onema bi wo ho a o man no ye nye save ena school na ye heda ni ensano dwuma school ni nyina ye book na technical de ensano dwuma kran ye nye practical asemo eno ni o hawo ne walesia eye me yase Ghana ye ntima nso aposoko Joseph mu ma papa yewu enema anka papa we betima yede aboa Ghana no asa na oyambo ka nyina oyambo ka eto obi oyambo ka wonti nyabom na onim say ni yesa kasa tiae obi watima yambo ka wonti nyabom obi watima ya ka otutu obu ma enko oye robot kra say onfi yefama military for no robot just say hey o man we pa yana santini nti ana me desem ye santini na to me bia na say me yasem ye Ghana ni o ampo we dey so ye Ghana ni oh se mi wu akwa ba pa na me chim amempa o obeba
Chese oman no ho ye wo opportunity ai be de ne ni bi. Hwe se the whole Africa. Asante region ya bosoma no wo hye see the whole Africa. Hwe de abosom nti sante hene dinadu. Ye ka tumi ya de e na bosom na ma ne tumi ya kese. Ye ka India kura wote on president omo hene din. Bi na. Yesi Beni hene wana tindi. Yesi anwonafo aben anwonafo bosom yesi nzema hene kura wote ndin we. Enso asante yesi hwi ni no. Ubo sante hene din a obi anim. Ni nyina kwame nkroma konfanoche eni abosom a ombeye adwuma. So adan na oman ya yetim a ye we bibia na ye pa ye ho yehu yasene. Ye ho kire pa. Ye ho kire yen. Die ne ani. Ye sere sika ne dwete. Nyame dia. Na sofo gina so dem sere sika. Ba afode. Ho kire wa so wo se nyame beye. Na ya sara ka je asore sika yemfa mo wan so dem. Ye de boam ponje. Okay. Ebusuya hai Nyansapo so. Meka Nyansapo a se na meka kire no wagim se ye sane no badwen ba kwa so. Ene ye ba black power aso ye na ye ne nana ebedi nkomofa ye Iran ne Israel na US ntokwa ekoso ewo na nana so fututema wo so edema yen se Ghana ye hwe so na ye ma ye nimre ye de na ye nyai sofu asole so be bia 24/7 ye ti asore dem Israel kura sabi enim se nyamesom firi obae no enehwe ono oye akode de bo ne ho ban wa ye de ntokomposi a otimi de bo ne ho ban na me no mienu wa obi di bra no te se ye na yaje akanten so in sase we e futusem an fa se bi ntwam me ya wo me nge a mete se Ghana ye tuo ye AK47 ye de boy ho ban and apart from AK47 no foforo metwa AK47 se no ande ye de se be bia obe abade ya me kire se AK47 se kire fra buchire and abrofo no nye powerful se AK47 ade na AK47 na da su Ghana da su kura se bia na omobo enti se obi ya AK47 ya ade na ye ntimi nye AK55 ye yana enti ye ntimi fa nipa ba se 10 enkokosua tuo ye enfo momma enti AK47 no ba ye kra de se AK47 ye retutu baako ade hwe so eye ya ye ntimi fa nye de wonanim ebetimi ede na ekoso o man mu enti ye kan se broni ni na ebetre ni ye se ye nim hu nim de ana ne ye ma brofo ye mfa ye nkofo ne nko bia soldiers for say ye was 16 regions ana ye mfa region bia ye mfa soldier ni mienu enko emo mu nko e training enko sua ne ma ne mfa ma omo momu ne training ye wa ha omo kwa omo ma o na say ye Ghana fo a Russia military no mo ka ho bi America ye Ghana fo a military ya ka tia ya de ntro mo ko mo ma ntie no nti okọ ma da bi o bla me ne o tie sisi e na me ye konfuyi matete wakom short ase na ma kire okwan ye fa so tim bosom enti wo bosom wo behunu bosom tim a cheme da bi enti America ni na obekire enema ne ye no enti obeye de obetumi de aburo America so ana da bi enti wo no so onya wonim dia obetumi de aburo wo no so bom so na me kan omom kwa kwosua de aba no omko omma hwe America fo kuta abia de two air fast pa the friends snappers no and do visit the snappers baba Ghana da bi ba mejidi say ye wo Ghana fo a ebi omo sa military yin ma omunim sa de ne ye omma da enye Ghana fo no like Ghana before no mo outside no enye Ghana military yin no on say Russia say your Ghana fo Africans omo ye omo ka mo soldiers no omo ko akon omo ka ho ba say bia ko so omo ko gi nimde ne tete no kom ne beba Ghana sa ban ne de ne ko ya oni hu kwan so oma okay sa ban ne de ne ko so kokosua de na ade na omfa ne ba okay se Ghana e de nurses akwa brochira kosua nimde a ena unim se operation kura ye mpam biem ye so so Ghana ye so ye pam na se ye da so ye pam nimde ne ba no ABCD na so ena ya kom ya ye kom yi kura no o branding no obi se fadada na nko tetede na so ti ase enye se e bia bosom edi nantwie yesi agya mo akokọ na mmom no ye wonye ma bi wo ho a e wo se e ba bonten na nipa ehunu de te hwe asofofo akondem abosomsom bosom wa ani onhuna de bosom wa aso onte asem
bosom ya ade ma wa no wakum bosom ncha ade kwa enti ye akonfo no na wo se ye akwanya na aba for social media no ye fa so de brand ye ho e kire de ye bosom timi ye e ma nipa nyina hunu se de ye adwene no kora no nye saa nete ye me sha ase se me de bosom ba social media be ye nkire ubenya konfo no wodi watem ene de so ti ase ba nipa ni aka asem na made na ye hu onti ase e be de rodi ntia koshim me be da fa me so asua de okay because unti me kan tell say wo bosom utimi satwo abrame ma otwe no bi nsa ya mekwa kodi hu adanse say wo satwo ene de ba ya kasa so yetima di adanse say sofo satwo okay na obi a pu akọ sofo no ho ewie ya ye hu twa wasada abro no ankasa twebo na ham obi oye kompo a woton kompo aduro obi obasa aka chese safon sa no ya so obi koko tue na ni hu sei amena ni ya se o simi to koko aduro obi ametobi yen pekwan bi ye be fa so a ye be brand ye ho okay tide bia na de bia je se ye tu kwan kwa China ni akofa ne ma de aba me se talazo yi ebo talazo yi a omode aba mo se 3G eposi ya bo ya yam ya bia o eno omode ye me dan ya me ye dan na ka ho me se no bi na mpesem de ye okay ye nya bi je se woda if you outside ko super e wane oh ya ko nyina mfa sa masa na ni mazan se o mo ye ofa broni ni de na o de advert na no de abeto ni page no odum comment section ntimi comment okay ntimi comment azan fo nko nti se wadwena anya smart na me say o penity o no asend sika obekwa comment section no se comment wona betima kan wasem also no odum ntimi kan hwe so and na konfo bebre kura dum mo comment section okay then why your comment section wadum no okay nti yen sha se ne brand ye ho okay why na Ghana ya kachi okay Ghana bombo na sha se toto me de mo ba bia me ne me fan for bombo ba ya be show me wo be fia na to bombo nkan ho ko shey hwe na jeje runnings kura ne o ba bia me nim ba bia na jeje runnings asem ba okohye ndi wo bi ofia e wo me boy mu hayi wati na de mo tra bombo ba wo hu me ko se na maba on frita for me na nkan ho de se na ba meti ene ti alarm na no ba hantem okay abusiafo ye ne black power na etwen bedi enkomo no se na me ka che no se unya subscribe ya subscribe share like ma foforo ona wonya bi nhwe no wolo so wonya bi enhwe na ye de ye de ne mapapa de futusem ewom na de bia Nyansapofo ye de ebremo me ambedi djuma de ho chia me din ne breto na safo edukantanka makram ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the family honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata